Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mwese murimo mukurikira Umuseke TV. Muri aka kanya tugiye kugaruka ku makuru atandukanye abarimo avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. U Rwanda na Afrika y'Epfo byongeye kubyutsa umubano. Ubu ngubu ambasaderi mushya w'u Rwanda muri Afrika y'Epfo Emmanuel Hategeka yamaze gushyikiriza inyandiko zimwemera guhagararira igihugu cy'u Rwanda muri Afrika y'Epfo, yakiriwe na Cyril Ramaphosa, perezida w'icyo gihugu. Turareba amakuru arimo avuga ko ingabo za MONUSCO ni zirangabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo zagiye zitakaza ibirindiro. Bamwe mu banyekongo bakavuga yuko zabihaye inyeshyamba za M23, naho igisirikare cya Kongo kikanyomoza ayo makuru kivuga ko ari ibihuha kuko MONUSCO yavuye mu birindiro yarimo kubwumvikane. Turareba n'amakuru atandukanye arimo agenda avugwa ajyanye n'imirwano iri hagati y'ingabo za Kongo ndetse n'inyeshyamba za M23. Turanitsa ku buryo perezida Thabo Mbeki wayoboye Afrika y'Epfo abona ko hakwiye kubaho agahenge ingabo za SADC ntizigire aho zihurira n'imirwano kugira ngo ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bikemuke mu nzira y'ibiganiro. Aya makuru tugiye kuyagarukaho turi kumwe n'umunyamakuru akaba umusesenguzi Uwiringiyimana Patience ukorera umuyoboro wa YouTube witwa Connection TV. Uwiringiyimana ndagusuhuje cyane. Nanjye ndakwikirije Angelique Hatangimana, mboneyeho no gusuhuza abadukurikiye bose hano ku Museke TV. Angelique Hatangimana, reka twerekeza amakuru yacu rero ku makuru arebana nuko ambasaderi w'u Rwanda muri Afrika y'Epfo yamaze kuboneka. Kuri ubu ngubu akaba ari ambasaderi Emmanuel Hategeka, akaba ngo yashyikirije perezida Cyril Ramaphosa impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri iki gihugu. Amakuru aravuga yuko ambasade y'u Rwanda aho muri Afrika y'Epfo yanditse ku rubuga rwa X ho byashyizwe ubungubu ko kandi ambasaderi Hategeka yaboneyeho ngo n'umwanya wo gushyikiriza perezida Ramaphosa ubutumwa yoherejwe cyangwa se yoherejwe na perezida Paul Kagame, n'ubutumwa ngo mushimira kuba yarifatanyije n'igihugu cy'u Rwanda mu muhango wo gutangiza iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Anje, reka mbere yuko wenda sinzi aho turi buhere, niba turi buhere kuvuga uyu Hategeka ni muntu ki muri politike mu buryo bwa mpuzamahanga mu bubanyi n'amahanga, cyangwa se tunagaruke n'inyuma ntitwabura no kongera kwibutsa abantu inkomoko y'umubano utari mwiza hagati y'ibihugu byombi, nubwo uyu munsi nyine tubona ko iki gikorwa cyabayeho. Anje, urumva twahera he, dukubitire he? Byombi twabivugaho. Emmanuel Hategeka ni umwe mu banyepolitike bazwi, by'umwihariko akaba azwiho kuba yaragiye akorana n'inzego zitandukanye cyane cyane iz'abantu bikorera ku giti cyabo, kuko yanyuze mu bigo bitandukanye by'abikorera nka MTN aho yarashinzwe ibijyanye n'ubucuruzi, sales na marketing, ariko nyuma yaho yaje kuba umuyobozi noneho mu nzego za leta, aho yaherukaga ari muri leta yabaye umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, akaba yarashinzwe ibikorwa. Hanyuma yanabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, na mbere yaho yari yarabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Urumva ni umugabo ufite inararibonye mu bijyanye na politiki, by'umwihariko ibijyanye no gukorana na secteur privé. Hanyuma tugiye ku mubano w'u Rwanda na Afrika y'Epfo, umuntu yavuga yuko Patience burya aho abagabo basezeraniye niho bahurira, niko mu Kinyarwanda bavuga.
nibyo aho abagabo bahuriye basezerane koko niho bahurira. Ibi urasa nk'ubihuza cyane n'amateka, kuko niba hari byigeze kubaho mu 2000 niba nibuka neza 2014 ndibuka hari amakuru yatangazwa mu bitangazamakuru cyane bavuga yuko u Rwanda na Afurika y'Epfo buri ruhande rwirukanye icyo gihe abadiplomate mu 2014 ndibuka mu byo mu kwezi kwa karindwi batari kwa gatatu hafi aho. Ibyo byari ibimenyetso by'umubano mubi hagati y'ibi bihugu byombi. Mbere yuko tuza kwinjira wenda kuba wasubukuwe, reka duse nk'abakomozaho gato twibutsa abantu muri ibyo bihe uko ibintu byari bimeze, aho icyo gihe leta ya Afurika y'Epfo yirukanye abadiplomate 3 bakoraga muri ambasade y'u Rwanda muri Afurika y'Epfo. Icyo gihe u Rwanda narwo rwemeza yuko rwirukanye abadiplomate 6 ba Afurika y'Epfo. Muri ibyo bihe ndibuka ko Minisitiri Louise Mushikiwabo niwe wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Ibyo ngibyo muri diplomasi babyita reciprocité, ni ukuvuga iyo umuntu n'igihugu iyo igihugu gikoze igikorwa kimwe kijyanye na diplomasi, tuvuge nk'iyo birukanye umukozi wa ambasade kubera impamvu izi n'izi, igihugu kikumva ntabwo kinyuzwe n'izo mpamvu, akenshi nacyo gisubiza icyo gihugu kigakora igikorwa nk'icyo ngicyo bakoze. Ni mpanguhe ni mpanguhe nabo birukana umuntu uri kuri urwo rwego. Rero nimba bari birukanye abadiplomate barimo na ambasaderi, byanga byakunda n'u Rwanda rwagombaga guhita nyine rusubiza, kuko ntago rwari kwishimira ko ambasaderi warwo mu gihugu iki n'iki cyane muri Afurika y'Epfo yarari nyine bamaze gukora ibyo bikorwa, ntago rwari kwishimira yuko rwo rugumana ambasaderi wabo, ndetse n'igihe bitanasaba yuko igihugu cyakorewe icyo gikorwa aricyo gisubiza, ahubwo n'icyo gihugu cyakoze icyo gikorwa kigahamagaza ambasaderi wacyo muri icyo gihugu birukanyemo ambasaderi nyine wari ugihagarariye. Ako ndagatahanye ngo ni reciprocité. Yego, urakoze kuma kavuka bire ka politike. Hanyuma tubwira abantu ko umubano wa Afurika y'Epfo muri ibyo bihe n'u Rwanda icyo gihe waratangiye kuzamo igitotsi kuva leta ya Pretoria yaha ubuhungiro abari abasirikare bakuru mu ngabo za RDF bahunze, bakaba barahamijwe ibyaha n'inkiko za gisirikare mu Rwanda. Ibyo rero bikaba byari mu byatumye umubano w'ibihugu byombi uba mubi. Hari ku butegetsi hari mu butegetsi bwa Jacob Zuma buriya. Icyo gihe hari mu gihe cy'ubutegetsi ndumva ari ubwa Jacob Zuma. Yego. Ibyo rero byarabaye ubutegetsi mubano w'ibihugu byombi ugenda uzamo izo za birantega n'intambwe zo kuba ibihugu byagira icyo bikora, kigeze kuba kameze nko kugerageza mu 2018, ariko nabwo nta kintu byatanze mu buryo bufatika, biza guhumira ku murari. Noneho ejo bundi hafi aha aribwo ingabo za SADC zirimo n'izo muri Afurika y'Epfo zafashe icyemezo cyo kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya gufatanya na FRDC, ariko FRDC ikaba ifite amateka binazwi kwifatanya na FDLR, aho birongera bibyara ikibazo. Icyo kibazo nacyo kirazamuka kugeza ubwo ejo bundi twatunguwe no kubona no Perezida Cyril Ramaphosa ageze gutya akaza mu Rwanda. Ngira ngaho ne wari ugeze uvuga uti abagabo aho basezeraniye burya niho bahurira. Abagabo aho basezeraniye niho bahurira. Perezida Kagame ati ibyo twaganiriye na Cyril Ramaphosa naranyuzwe. Cyril Ramaphosa nawe ati navuye i Kigali, hari icyemezo mfashe cyane mu bijyanye n'uburyo nabonaga ibintu mu burasirazuba bwa Kongo. Tugomba guhindura aho kugira ngo dukoreshe ingufu za gisirikare kugira ngo abaturage babone amahoro, ahubwo abo baturage baba ari abanyarwanda baba ari abanyekongo banyotewe n'amahoro bakayabona, twebwe abanyepolitike tubinyujije mu nzira y'ibiganiro. Ibyo rero cyari icyifuzo n'ubundi u Rwanda rumaze igihe rugaragariza amahanga ko nta gihe inzira y'intambara cyangwa se y'amasasu izakemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma ibihugu byombi, abakuru b'ibihugu, Perezida Ramaphosa akigera mu Rwanda kwa gatandatu, ubwo yaraje kwifatanya n'u Rwanda mu mihango yo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo byaciye mu mwanya yahise ahurira na Perezida Paul Kagame kuri hoteli, kuri iriya nzu nini ya Kigali Convention Center, bagirana ibiganiro bya babiri.
mu byo bumvikanye mu byo bavuganye harimo kuganira ku mubano w'ibihugu byombi uburyo wakongera ukagarura ubuyanja ukongera ukaba muzima ukazahuka. Harimo kureba ibijyanye na za viza ku baturage b'ibyo bihugu, harimo kureba n'ubufatanye mu bundi buzima nyine busanzwe ibihugu bigomba kuba bibanamo. Rero birasa naho bihise byihuta cyane, bihise bibyara umusaruro. Twari tumaze igihe kinini cyane kuko muri iyo myaka yose ishize kuva muri 2014 nta ambasaderi w'u Rwanda wari uri muri Afurika y'Epfo, haherukaga Vincent Karega. Rero Emmanuel Hategeka ubu ngubu niwe ushyizwe nabyita ku ruhembe rw'umuheto, niwe uhawe ni nka mission. Buriya nahoze numva akayihayiho kanyirukankamo urimo uravuga kuri profile ye, nkareba uburyo yakoze cyane mu bintu bijyanye no gusereza birimo business RDB, aho yagiye akora mu bintu bya business n'ubundi wagiye ubivugaho cyane. Nkavuga nahubwo ndi kubona igihugu cya Afurika y'Epfo n'igihugu cy'u Rwanda bitege ikintu kijyanye n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi kigiye kuzamo imbaraga zidasanzwe. Yego niko umuntu yabitekereza kuko urumva yakoranye na MTN. Buriya MTN ifite amateka muri South Africa, ni n'ikigo cyaho buriya. Ubona ko n'abayobozi ba MTN bakunze kuba ari abanyafurika y'Epfo. Rero ni umuntu ushobora kuba afite experience runaka muri ibyo ngibyo, ariko noneho ni n'umuntu ufite igihagararo, ufite experience mu bijyanye n'ubucuruzi. Byanga byakunda Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bifitanye ishoramari n'u Rwanda, kuko ubucuruzi imibare igaragaza yuko hagati y'ibyo bihugu bugera kuri miliyoni hafi 100 z'amadolari. Rero birakwiye ko ibihugu bikorana kugira ngo ubwo bucuruzi buzamuke we bwagera no kuri miliyoni 100 cyangwa se na miliyari y'idolari. Ndumva afite akazi gakomeye. Rero icyashimishije abanyarwanda ndetse n'abanyafurika y'Epfo nuko ibyo Perezida Cyril Ramaphosa yavuganye na Perezida Paul Kagame ubona byahise bigira reaction cyangwa se bigira apana action, bigira impact iri direct, kuko urumva kuba u Rwanda rumaze kugira ambasaderi wemewe muri Afurika y'Epfo, kuko Perezida Cyril Ramaphosa ubwe niwe wakiriye ambasaderi Hategeka, Emmanuel Hategeka yakira impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cy'u Rwanda muri Afurika y'Epfo. Ubwo binavuze yuko na ambasaderi wa Afurika y'Epfo mu gihe gitoya mu Rwanda ashobora kuza guhabwa ikaze nyine nk'uko u Rwanda nawe muri Afurika y'Epfo hawe ikaze. Ikindi nuko na Perezida Cyril Ramaphosa yari yagarutse kuri uyu mubano wajemo agatotsi, aravuga ati ni umubano n'ubundi wari usanzweho, aho twahera harahari, kuko Afurika y'Epfo yanashimiwe cyane n'u Rwanda ko nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi icyo gihugu cyabashije gufasha mu bijyanye n'isanamitima, aho Afurika y'Epfo yishyuye abaganga bo muri Cuba baza gufasha abanyarwanda kongera kwiyubaka. Ikindi Afurika y'Epfo yanahaye viza ndetse n'uburyo bwo kwiga abanyarwanda benshi nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Rero ibyo ngibyo nibyo Perezida Paul Kagame ahereye abashima. Urumva ko hari igihango cyari gisanzwe gihari kuba umubano w'ibihugu, si n'ibihugu gusa n'abantu hagati yabo hari igihe bagirana ibibazo, ariko igikomeye nuko bongera kureba inyuma bakavuga bati ikibi byadutandukanyaga reka tubitere umugeri, hanyuma tuze ku bintu bishobora kutwubaka, bishobora kubyarira inyungu impande zombi. Aho ni ku bibazo by'ibihugu byombi n'umubano ndetse n'inzira biri kugenda binyuramo kugira ngo hagire impinduka zibasha kubaho. Ariko kandi ntitwabura kuvuga ko ibi bibaye nanone ukuboko cyangwa se ibitekerezo by'umugabo witwa Thabo Mbeki wahoze ayobora igihugu cya Afurika y'Epfo bitigeze bibura kugaragaramo, kuko nawe yari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Thabo Mbeki we yagarutse cyane cyane ku bijyanye n'umubano w'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni muri icyo kibazo urebye avuga ko yakomoza by'umwihariko ku
ku gihugu cya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko ibihugu byombi ngo hari amasezerano bisanzwe bifitanye, amasezerano yashyizweho umukono na Perezida Paul Kagame ndetse na Joseph Kabila na mbere yuko Felix Tshisekedi aza ku butegetsi, akaba ari amasezerano ngo yemerera ibihugu byombi gukemura amakimbirane bafitanye mu mahoro. Ibi Mbeki akavuga yuko aya masezerano ariyo masezerano akwiye kubahirizwa kugira ngo amahoro aboneke. Amasezerano akavuga ko guverinoma ya Kongo igomba gukora ibishoboka byose ikambura intwara abantu bose bakoze jenoside mu Rwanda mbere yo guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akavuga ko ngibi byanafasha no by'ibirego bibaho bivuga ko ingabo z'u Rwanda zaba ziri muri Kongo byakemutse muri ubu buryo, n'ibyo birego bidashobora kuba byabaho. Ku bwa Thabo Mbeki rero akavuga ko kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bwa SADC n'ibindi bihugu abona nta gisubizo bibonamo. Kurwana kw'abashyigikiye FARDC n'indi mitwe bakorana abona nta gisubizo bibonamo. Akavuga ati abantu bashobora gupfa nibyo muri ubwo buryo bw'urugamba, icyo muri gukora ni ukurema impamvu ituma abantu bapfa, ariko byanze bikunze bizongera bizenguruke niba mushaka amahoro arambye cyangwa se igisubizo kirambye, nuko ibyashyizweho umukono icyerezo bye. Urumva Thabo Mbeki yaje kuyobora Afurika y'Epfo, icyo gihugu kimaze kuyoborwa na Nelson Mandela. Nelson Mandela wari ufite umurongo mugari ku bijyanye n'uburyo Afurika yaba imwe, uburyo abanyafurika bareka amakimbirane. Yagize uruhare mu guhuza ibihugu bitandukanye ndetse harimo no kureba icyo gihe uburyo intambara mu burasirazuba bwa Kongo zahagarara. Ndetse Mandela murabyibuka ko yanagize uruhare mu guhuza abarundi, ni umwe mu bantu bakundaga amahoro. Rero Thabo Mbeki yagiye ku butegetsi ugereranyije n'imyaka yari afite, yari munsi ya Mandela, ariko yari umugabo mukuru, ibyabaga byose yarabirebye. Kandi icyo gihe Afurika mu by'ukuri yari yarashegeshwe n'intambara zitandukanye, hari intambara zikomeye cyane muri Angola, Burundi n'ahandi muri Afurika. Rero Thabo Mbeki ntekereza yuko yagumye muri uwo murongo wa Afurika y'Epfo nk'igihugu cy'amahoro, nk'igihugu kigomba kuba nyambere mu gufasha ibindi bihugu kubaka amahoro. Rero ni naho ahera we yakomeje kubivuga, avuga ati ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo cyane cyane bishingiye ku baturage bavuga ikinyarwanda, Kongo ishaka kwima uburenganzira bwabo. Icyo ni ikibazo cyasigaye kiri pending, kubera ko ibyari mu masezerano by'uko Kongo igomba kwemera abo bantu, ikemera ko ari abanyekongo, ikanabemerera ibijyanye na citoyenneté cyangwa se ibijyanye n'uburenganzira umwenegihugu agomba guhabwa n'igihugu cye. Kongo kuba itabishyira mu bikorwa ntabwo ari ibintu bishobora kuba byazanwa n'imbunda. Aravuga ati igihe cy'imbunda cyarabaye, ubu ngubu hagezeho igihe cyo gushyira mu bikorwa ibyari byumvikanyweho, kuko n'ubundi abantu barwana. Aho yashaka kuvuga iyi ntambara irimo ingabo za Kongo ndetse n'iza M23, ariko yiyongeyemo ingabo za SADC harimo n'iz'igihugu cye za Afurika y'Epfo. Wakavuga ati barebe uburyo izi ngabo za SADC ndetse n'izo zindi bahanganye, yaba ari izo za M23, arebe uburyo batajya mu ntambara, kubera ko intambara iratuma hari abantu bapfa, kandi nyamara bapfa bazira ubusa, kuko nyuma y'intambara hazabaho ibiganiro, gusubira muri bya bindi bari bamaze kwemera. Aha rero kuri iyi ngingo Perezida Thabo Mbeki ndamubona nk'umuntu w'umugabo, nk'umuntu w'umunyafurika ukunda ukuri, n'abandi bose bakwiye kureberaho. Ijwi rye rikwiye kugera ahantu kure cyane, rikagera no mu bazungu, mu bihugu by'abazungu by'abanyaburayi bashobora kuba bafite ijambo kuri Kongo Kinshasa, bakaba bakumvisha ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi ko imyanzuro yafashwe mbere ku gihe cya Kabila ari cyo gisubizo gikwiye gutabara Kongo, kikayikura mu kangaratete n'intambara ubu ngubu irimo. Uretse abantu barimo bapfa, hari benshi bavuye mu byabo, bashobora kwicwa n'izindi mpamvu zitari amasasu, ariko ziturutse kuri iyi ntambara nyine imaze ubu ngubu igiye kumara imyaka 3. Urumva iyi ntambara iramutse imaze imyaka 5 cyangwa 6 cyangwa no kurenga, urumva abantu baba bamaze gupfa
n'ibintu byari bimaze kwangirika hariya mu burasirazuba bwa Kongo, kandi nyamara abayobozi b'icyo gihe bari bicaye bakareba impamvu zikomeye n'uburyo zakemuka kugira ngo amahoro muri kariya karere k'uburasirazuba bwa Kongo abe yagerwaho. Yitwa Angelique Hatangimana, je nitwa Uwiringiyimana Patience. Turacyaganira ku makuru tunayasesengura, ariko hagati aho ngo Felix Tshisekedi amakuru ntafitiye gihamya ariko biravugwa yuko ngari mu gihugu cy'Ububirigi ngararwaye ngararembye, abatamufuriza neza ari n'abatangiye kumubika, ariko ibyo ngibyo ni ibintu by'ibihuha biraho ngo ntago bivuze ngo tubigarukeho cyane, ariko ayo makuru yuko yagiye mu Bubirigi byo ngarwaye warayumvise? Yego, amakuru hari hamaze igihe havugwa amakuru nyine ko Perezida Felix Tshisekedi yavuye mu Bubiligi atavuze, yavuye muri Kongo Kinshasa atavuze, ariko nyuma byaje kumenyekana ko ari mu Bubiligi, ndetse akaba yaragiye ku mpamvu zo kureba ko abaganga basuzuma uko ubuzima bwe buhagaze. Ibyo ni umuntu wari wese, burya umuntu wese ashobora kurwara, uwari wese byamubaho. Hanyuma amakuru nyine yaje kujya hanze, nta bintu byinshi cyane yigeze avugwaho, uretse ko kuvuga yuko arembye nabyo mbona ari ugukabya, kuko hari amafoto nagiye mbona nyuma, hari niyo nabonye ari kumwe n'abaganga, mbona nta kibazo kidasanzwe afite. Buriya abantu babaye i Burayi cyangwa abantu bafite ubushobozi, check up ni ikintu gihoraho, n'abanyarwanda n'abandi batwumva twabashishikariza gukora check up y'umubiri wabo, akamenya nimba umutima, nta ndwara z'umutima bafite, nta ndwara zira bita ko ari non communicable diseases, zira ndwara zitandura, kuko usanga arizo zugarije isi, izi ndwara z'impyiko, indwara za kanseri, indwara z'imyijima, ni indwara zugarije isi. Rero mu by'ukuri umuntu afite ubushobozi akwiye kujya gukoresha check up. Andi makuru mfite wenda nshobora gutohoza neza nuko buriya ngo no kuri Mutuelle de Santé umuntu yemerewe gukoresha iyo check up inshuro imwe mu mwaka. Ntago nyafite neza ngo mbivuge mu mibare ngo bigenda gutya na gutya na gutya, ariko hari umuntu ugeze kukanjugunya mu matwi arambwira ati nyamara bibaho kuri Mutuelle. Reka twikomereze n'amakuru yacu. Mbere yuko tuva kuri iyi ngingo, ntitwabura kubwira abantu ko tuba twagiye tureba n'ibitekerezo by'abantu hirya no hino. Hari abantu barimo abi Burundi nabonye bari kugaya perezida w'igihugu cyo bavuga bati ntureba abandi ba perezida ko bari guhindura akaryo bahura, ambasade ziri gufunguka, namwe muri aho ngaho muri mu bintu by'intambara. Abandi batari ko se gufungura ambasade gusa, tutabona ingabo za Afrika y'Epfo zita zihambira utwangushye ngo zimanuke zisubireyo. Anje nk'abantu batekereza gutyo, we mu bitekerezo byawe nk'umunyamakuru umusesenguzi, urabona Afrika y'Epfo ishobora guhita igira gutyo ikavuga iti okay, ingabo zari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zacu za Afrika y'Epfo tuzikuyeyo ziratashye, nyuma y'uko dusobanukiwe ibijyanye n'amakuru ari kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko bagiye gukora ibishoboka byose ku buryo igisubizo cy'ibibazo bya Kongo kizaba ari ikiganisha ku bwumvikane mu biganiro. Rero ndabona Afrika y'Epfo gucyura ingabo byashoboka cyane, kubera ko byaba bigaragaza nyine ko idashyigikiye intambara, ariko no kuziharekera wenda ikajya muri negociation kuko zirangabo ni za SADC. SADC rero ni umuryango urimo ibihugu byinshi, kandi noneho baranahirimbanye kuko zagiye hariya nko mu buryo bwa buturi, bandi numva bavuga ngo ibintu ngo byakozwe buturi, mu buryo bwa rwihishwa. Nta manda bari bafite, baraparangana cyangwa baca hasi baca hejuru. Afrika yunze ubumwe yemera iriya mission, ndetse navuga ko izayisapotinga cyo kimwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi. Ugiye kureba izi ngabo, ni ingabo zishobora gusigara hariya, kuko ingabo za UN za MONUSCO zirimo ziva hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Iziheruka ni ingabo z'Abashinwa zari ziri muri Kivu y'Amajyepfo. Izo ngizo zarahambiriye zisubira iwabo mu Bushinwa, kubera ko imisiyo ya MONUSCO igomba kurangira uyu mwaka yamaze kuva mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Buri wese rarabibona yuko
MONUSCO iramutse ihavuye hakeneyeho byanga byakunda izindi ngabo zo kubunganira mu bikorwa by'amahoro byari bisanzwe bihari. Nkeka ko ariyo mpamvu Afurika y'Epfo ishobora kudakura ingabo hariya kugira ngo idasenya burundu kontenja ya SADC yari ihari, ariko nk'uko uyu mugabo Thabo Mbeki yabisabye, ziriya ngabo ntizijye mu bikorwa byo kurwana, ahubwo bagashyira igitutu cyangwa se bakaganiriza Perezida Tshisekedi nk'umuntu w'inshuti yabo wari wabitabaje, noneho Tshisekedi akabasha kwemera hakajyaho inzira y'ibiganiro. Kubera iki? Ubu ngubu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yakubutse muri Kongo Kinshasa, ntabwo narebye neza nimba yahavuye, ariko yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa kiriya gihugu Christophe Rutundura. Hanyuma ibyo baganiriye harimo no kureba uburyo hayobokwa inzira zisanzwe zirimo iya Rwanda n'ibiganiro bya Nairobi. Rutundura aravuga ati ubu ngubu Kongo aho duhagaze, mbere ibiganiro byari none ubu Rutundura aravuga ati twebwe ibiganiro turabyemera, atariko kondisiyo n'imwe, ntago twaganira n'abantu bagifite ingabo zabo mu gihugu cyacu, ibyo yita occupation cyangwa se occupation. Washinja ingabo z'u Rwanda kuba ziri mu burasirazuba bwa Kongo, kubona ko akenshi bakoresha M23/RDF. So ubwo rero kuba Kongo isa naho yafunguye yashyizemo akantu ko koroshye ko bati ibiganiro birashoboka, kandi n'abakuru b'ibihugu uzi yuko hari ibiganiro byabaye deja, yaba ari muri Ethiopia, yaba ari Rwanda, buri umwe agahura n'umuhuza, kandi bose bakiyemeza ko bazaganira imbona nkubone, ndetse hari n'inama yo ku rwego rwa ba minisitiri itegerejwe muri uku kwezi izabera i Rwanda, ikazakurikirwa n'inama y'abakuru b'ibihugu bombi bari kumwe. Iyo iracyari stand ya Kongo Kinshasa kuvuga ngo ibiganiro ntibyaba ingabo z'u Rwanda zitavuye mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo igisigaye ni ukugaragaza ibimenyetso bifatika k'izo ngabo zihari, kubera ko u Rwanda rwo ntabwo rwemera ko rufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko urumva aho bigana hari amapfundo y'iki kibazo agenda apfunduka. Ukomoje kubirebana n'izi ngabo za MONUSCO zigiye kuva hariya, hita ntekereza mu bitekerezo nanjye ubwo ni za metero ntera ku mugani wa musesenguzi Marshal n'uvuga ngo atera metero, nanjye reka nyishibure ndebe. Ndi kubona birashoboka yuko kuva umuryango w'abibumbye waravuze ko ufite kugira icyo ukora ngo ushyigikire SADC, ingabo za SADC, African Union ikavuga ko ifite kugira icyo ikora. Byanze bikunze ntabwo mbabona bari kuvuga ngo dushyigikiye yuko barwana, dushyigikiye yuko intambara iba cyangwa bagenda bari muri mission ya offensive yo kurwana. Birashoboka yuko twajya tukumva mu gihe runaka tukumva mandate yabirahindutse, icyari mandate yo kujya kurwana bakagihindura, bagatangira ahubwo nabo gukora muri bwa buryo bumeze nk'uko East African Regional Force yari imeze, hanyuma hagasigara kurebwa condition Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyirirwaho kugira ngo itabirukana nabo, tavuga iti ipu namwe murananiye mu mbere nka East African Regional Force, ariko burya ntabwo ibyabaye muri kiriya gihe ari byo biba bishobora kongera kuba. Simbuke mve kuri ingingo tujye ku yindi. Yego. Ugeze kuvuga ko izi ngabo za MONUSCO ziri kuhava, ngo hari n'inkuru ivuga yuko noneho abasirikare ba MONUSCO b'Abahinde bavugwa ngo guta ibirindiro nta mabwiriza bahawe. N'ibyabaye mu mpera z'icyumweru gishize, ariko nibwo byabaye cyane, bikaba harimo abari kubyuririraho bashinja yuko MONUSCO iri kugenda irekura ibice yari ifite ikabyihera M23, kuko bavuga ko inyeshyamba za M23 ngo zageze mu majyaruguru ya Sake mu birometero nka 20 bitwabivuzeho mu makuru yacu twagiye tuvuga n'ubundi. Ariko hari ibice byari birimo ingabo z'Abahinde ngo barahatumwe, bagezeyo nk'aho bagize icyo bakora baratsitsimura barigendera, barahasigaye 23 iraza irahafata, n'ubundi ni muri bice bigana muri za Sake
ubundi se wa mugani baramutse babirekuye batagiye muri ibyo bintu by'imirwano ko barimo barabyina bavamo umuntu yabashinjara babagaya. Urumva hari kureba ingabo za MONUSCO zishinzwe iki. Ingabo za MONUSCO ntabwo ari force offensive, ntabwo ubundi zishinzwe kurwana, ni ingabo zirebera amahoro. Ku ruhande rumwe kuba barahavuye, wenda baramutse barahavuye ari batavuganye n'igisirikare cya Kongo, ni ubugwari nk'uko n'ubundi bigeze no kubikora ahitwa Rwindi na Nyanzare aho bari bafite ibirindiro bifatwa n'inyeshyamba za M23. Ariko ku rundi ruhande nyine nk'uko wari ubivuze, nta wabaveba kubera yuko nta mpamvu yo kujya gupfira ku rugamba ku bantu babwira ngo muganire ntibabyemere. Urumva reka nkwibutsa aho hantu hariho nari mabonye ibi byabaye mu cyumweru gishize, aho ingabo z'abahinde zo mu muryango w'abibumbye nyine za MONUSCO zoherejwe hafi ya Sake ngo mu rwego rwo gukumira inyeshyamba ngo ziterekeza muri Goma. Baje rero guta ibyo birindiro byabo ngo binyuranyije n'amabwiriza y'ubuyobozi bwabo nk'uko ngo bigaragara mu nyandiko y'imbere muri MONUSCO bita Agence France Presse, ubwo niyo ibishyira ahagaragara ya AFP n'ubundi. Hanyuma ngo nibura bavuga ko ngo ibirindiro 3 byafashwe nayo 23 nyuma yo gutabwa n'abasirikare b'abahinde nk'uko rero byanditswe muri iyo nyandiko. Wari ugikomeza. Urumva aba basirikare b'abahinde bashobora kuba barabonye nta mpamvu yuko barwana, hanyuma aho bari nyine M23 yarahafashe. Gusa FRDC nabonye irimo inyomoza ayo makuru ikavuga yuko ari ibihuha kubera yuko abahinde bavuye mu birindiro byabo babisabwe ngo na FRDC kugira ngo ibashe kuhakorera ibikorwa bya gisirikare. Ariko burya abavugizi hari igihe abavugizi ntabwo umuvugizi ari bavugirije. Abavugizi babwirwa ibyo bari buvuge, niyo mpamvu hari igihe bitwa abavugizi. Ni abavugizi b'inzego, buriya baba bicaye bakavuga bati reka iki kintu cyabaye niyo cyaba ari skandale tukivuge mu mvugo wenda abantu bumva ko ari skandale ariko yoroheje. Ariko ibi bintu nubwo babitangaje gutyo, nahoze mbona ni Njike Kayiko babitangaje, yatewe ishotera abaturage benshi barimo n'abanyekongo benshi mu makomantere niho bibonera kuri Twitter, dore ko yahindutse urubuga rwo kuvugiraho ibintu byose. Bayiteye ishoti bati reka murimo muratubeshya ntabwo turi abana bo kuba tutabona ati, kandi ikindi nta nubwo mwari mukwiye kuza kutubwira yuko ibyo bintu byabaye mu bwumvikane bwanyu, ahubwo mwe mukwiye kutwereka ibikorwa, mukatwereka ko niba arizo strategy muri kuvuga koko muri kuzikora. None se barahavuye mwabyumvikanye, muragenda mu bari mwe muhajya, kuki bahavuye mwabyumvikanye hagahita hajya mu biganza by'umwanzi? Urumva nta buryo batarakara kuko bazi ko byagenze Rwindi, bazi uko byagenze Nyanzare aho MONUSCO yavuye. M23 yahise ihokipa. Rero n'aha ngaha niko byagenze ku baturage badashyigikiye inyeshyamba za M23, barumva ko nyine habayeho kugambana, ni nako babyise. Ariko urumva ko FRDC byabaye ibizi. Rero ubwo uyu mupira FRDC yemeye kwirengera, nuko babona ko kubisobanurira abaturage bashoboraga kubyumva. Ariko ku rundi ruhande urumva icyuho gihari mu bijyanye n'imikoranire ya FRDC ndetse na MONUSCO, kandi akenshi rega ari nako bigenda no ku mikoranire n'abandi bantu bari kumwe. Neza ubugira ngo Kongo ntisigaranye n'u Burundi gusa. Kubera iki uvuga ko isigaranye n'u Burundi gusa? Kongo isigaranye n'u Burundi kubera ko ugiye kureba hano mu gihe cyo gutangiza icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, Perezida Samia Suluhu Hassan ntago twamubonye mu mafoto atandukanye, ariko ari ku rwibutso yarakurikiranye iyi mihango yo gutangiza icyunamo. Wenda ashobora kuba yarahisemo kuvuga ati itangazamakuru ibyanjye bibe mu buryo busa naho buri prive, ariko nta buryo nk'umuntu usesengura
nta buryo ataganiriye byanga byakunda na perezida Paul Kagame ndetse na perezida Cyril Ramaphosa kuri ibi bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Kandi ugiye kureba nimba Ramaphosa yaratahanye igitekerezo gifatika kivuga ngo ntabwo intambara ikenewe. Tanzania bo barabizi kurusha abandi ko Tanzania ni kimwe mu bihugu bitekanye. Nabo ubona yuko ugiye kureba uriya perezida wa Tanzania Madame Suluhu Hassan ubona atari umuntu mu by'ukuri wateza intambara. Ubwo ubona yuko muri Tanzania hari abantu bashobora kuba bafite imbaraga mu butegetsi bo nyine bashaka n'ubundi kujya mu murongo umwe n'u Burundi na Tshisekedi, ariko ndishuwa ko muri iki gihe cyo kwifatanya n'u Rwanda ari ikimenyetso kinagaragaza yuko Tanzania nayo ishobora guhindura umurongo wayo mu bijyanye n'uko ibona ibintu mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko hariya barabikoze kuko biratangaje kubona perezida w'igihugu nka Tanzania aza mu gihugu ntitumubone mu mafoto, ntitumubone, mbese ntabwo yagaragaye pe, ntabwo yagaragaye. Ariko kirimo nk'uko wari ubivuze wa mugani, ntabura nanjye gushimangira, ntabwo buriya Afurika y'Epfo yagiye guhaguruka perezida Cyril Ramaphosa ko byari byanavuzwe cyane, ntabwo yagiye guhaguruka mu by'ukuri atabiziranyeho na Samia Suluhu. Nawe yari abizi yuko bagomba guhurira inaha, byanze bikunze buriya no kuganira. Hari abantu bavuga yuko kuba perezida w'u Rwanda yaraganiriye na perezida wa Afurika y'Epfo ngo ari ibintu ngo coincidence, ngo yaraje kwibuka. Ntabwo ari byo, buriya biri mu bintu, birashoboka yuko ibihe bishobora guhurirana, ariko nanone biri mu bintu byari biri muri programu, haba mu bitekerezo, byanze bikunze byari nuko ntabwo bagomba guhura ngo baganire. Ngo urabona rero ngo bakareka kureba ikibazo aho kiri, bakareba bitari ikibazo. Rero mbona n'uyu wa Afurika y'Epfo n'uwa Tanzania byanze bikunze bari babiziranyeho. Ubwo ndi gusapotinga iyo idea ivuga yuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC reka mbari yo mvuga iri kumwe na Malawi, hakabanyamara ntabwo bajya bakunda kuvugwa cyane. Abanyamarawi urabona ko n'ubundi bari basanzwe bari muri iriya misiyo ya MONUSCO, kimwe na Afurika y'Epfo, kimwe na Tanzania. Akenshi bashobora kuba ari ibyo bihugu SADC yohereje kubera ko n'ubundi bavugaga bati musanzwe mufiteyo abasirikare. Rero bagaca inyuma bakaba bakora ya trike nyine twavugaga, ingabo zabo ntizibe izijya ku rugamba, ahubwo zikaba izihagararamo hagati, cyane ko babonye ko bazanyemo indi ngingo yo kuvuga ngo bagomba gutoza abasirikare ba Kongo Kinshasa. Kandi ugiye kureba no ku rugamba hagiye hafatwa abarundi, hagiye hagaragara abarundi. Rero ubona yuko uburundi ari bwo buri muri offensive cyane kuruta abo bandi. Nanibaza ko abarundi nk'uko yigeze kubikomoza uti abarundi baravuga batari ko kuki ko tubona Afurika y'Epfo yahinduye ibitekerezo byayo, uburundi bwo buracyari hehe. Ntekereza ko uburundi butazatsinda iriya ntambara, nabwo bukwiye gusubira inyuma bugashyira ubwenge ku gihe, abaturage bo muri aka karere bakabona amahoro, kuko nta mpamvu yo gukorana n'umuntu ubizi neza ko yakoze jenoside hanyuma ukamufasha kongera gushyira mu bikorwa indi jenoside, kubera ko biriya bikorwa tubona bikorerwa abantu bavuga ikinyarwanda, kumva ngo umuntu yishwe kubera yuko gusa avuga ikinyarwanda, ari umworozi, abantu kumva ngo bafashwe ngo ni ibyitso ngo bagiye gufungirwa Kinshasa. Iriya ni maltraitance itangira nyine jenoside. Biriya n'ibyayo ntabwo babitandukanye n'igihe abantu bajyaga bafata abantu babita ibyitso. Rero Uburundi nk'igihugu cyanashimiwe uruhare bwagize mu kwakira impunzi z'abanyarwanda n'ibindi bihango byinshi, urazi byitwa amasezerano n'umutwicara abami twa Nyaruteja. Abami baricara bati Burundi nta kibi kizava mu Rwanda, nta n'ikibi kizava mu Burundi kije mu Rwanda. Nabo bakwiye gusubiza impembero ku gihe, bagasaba Tshisekedi akemera imishyikirano. Rega n'iyo Kongo nayo irimo abantu ntabwo ari abanza abanyekongo
uretse ibintu bya politike abanyekongo n'abanyarwanda bafitanye igihango gikomeye, ni abantu ku mipaka y'ibihugu byacu nta kindi kintu kidutandukana, naho usanga ubutaka bwinjira mu bundi abantu bakava bagatera intambwe bajya mu kindi gihugu. Rero aka karere gakeneye amahoro kayakesha abana bako bareba kure. Ni ukuvuga ngo Ndayishimiye, Evariste Ndayishimiye akwiye kwicarana na Tshisekedi akamwereka inzira nyayo nk'iriya Cyril Ramaphosa yahisemo. cyane cyane ko nta gahora gahanze muri politike no kuvuga ngo nta mwanzi nta n'inshuti bihoraho, nta gahora gahanze, ibintu byose birahinduka. Icy'ingenzi ni uko ibihugu ari byo bidahinduka. Icyitwa u Rwanda kizaguma ari u Rwanda, ikiri u Burundi kizaguma ari u Burundi, n'icyahindura izina ntikirahindura aho giherereye. Ngayo nguko Angelique Hatangimana unyemerere dushyira akadomo kuri aya makuru n'ubusesenguzi bwacu bwo kuri uyu munsi wa none. Dushimire cyane buri muntu wese wafashe umwanya agakurikira iki kiganiro kuva gitangiye kugeza gishoje. Dushimire cyane Angelique Hatangimana kuba twaganiriye, hanyuma nawe ufite uko byumva. Wakoze cyane Patience Uwiringiyimana ndetse n'abari bakurikiye channel ya Connection TV.